Alright, ketheka ni wirigiro bwako nwithirite rina weekendi njega na arua iri Jumamosi ya tariki 29 mweri jo 11 mwaka ni 2025. Bita wakabwe mutharimi ngushigere nkatoshe mwanya ni bwega muno nontu bugitana mbere kurumirira amu we no twethete nyumba ya nteto irina igweta katetune kamero kumakirini kirwe na kimoni. Thank you very much. Twambiririe na shigenkirano ya gisiasa boni nyuma inya ya kithurano kinini kira githirite gikujirwa ntere mwanya nthigurune kiabata muno iri ntere cia Malava, Kasipul na Bere North na DMK ikiogora uri MCA wa Wandia Bogeta West na shumiritie kumeneria kirakuga ni siasa itena kiguni ndwimbo ntheri itena ngwatiro nirakuga ni ciatu tam na uti maendeleo ya kuoneka maturene augitewe agitana mbere kurumirira kiri upinzani kana murengo jwa upinzani inya kethira kithurano kia Bere North ni baraithire bagishindwa ni UDA. Ripoti ya Jeff Wagituma. Kwege ntopo kwenda kuga na ntumije bugeta kwa mindia. Na juzi mimi nilisema mimi nimeenda kuunga mkono upinzani one term. Kwa sababu gani? Tunawekwa mikutano huku tukiwekwa mikutano midogo tukiongeleshwa, maendeleo si ya kuongelelea, maendeleo ni ya kuonekana. You don't need to sit me down to tell me about development. Maendeleo inafaa ionekane ama namna gani? Kumekuwa na mkutano Kidhangari Gaos Kaguru ya kuambiwa maendeleo. Mimi nataka nione maendeleo ndio nitakonvinsiwa hiyo maneno wako nayo. Maendeleo ya kwanza, wako na pesa, watujengee soko ya Kionyo kama zile za ESP. Tujengewe soko kama hizo wanajenga hizo sehemu zingine. Sasa tutasikiza hiyo story yao. Number 2, Abogeta ishikanishwe kutoka hapa Kionyo, Ngongo, kwenda Kanyakine, kwenda Mitungu, tuwekewe lami. Tutasikiza hizo story. Tuwekewe lami ya kutoka Kionyo sababu hiyo ni barabara ya Kena kwenda Kinoro. Hii inapita Gompira, Katuri, Kinoro. Tutasikiza hizo story wanatuambia. Kuna polytechnic imeanzishwa pale Morongorone. Tuliahidiwa basi itakuja. Ndagene secondary tunawaletea basi. Tutawajengea hostels. Hizo zijengwe. Uhitaji kutuita mikutano kutuambia maendeleo. Na umetuahidi. Barabara ya kutoka hapa factory kwenda Yororo kwenda Kanyakine ipandishwe class kutoka class E ipande class C ama class B ndio iweze kuwekwa lami wakati moja. Barabara ya kutoka kwa Molemera kwenda Gandene kwenda Ngongo kwenda pale Kemotuja ipandishwe class ndio iweze kujengwa iende class C. Wakitufanyia hiyo maneno tunaweza bishana na wao. Lakini sasa si utuite mikutano utuelezee maendeleo na tuoni. Au tuambie watu tukae hapo tukiwaambia tu mimi nimesema hapana. Hata mkishinda mbele mara nyingine moja. Mimi nitasema one term kwa sababu hakuna kitu ya watu wangu nimeona. Hakuna kitu nimeona hapa ya kusemea hizo maneno mko nayo. Wameiba huko wakafanya upuzi ndio ati mtu convince sasa kujeni mkikataa mambo ya serikali ati sasa mtashindwa viti, wacha tushindwe. Lakini hiyo maneno mko nayo, kitu tunataka kuona ni ile kazi tulipigia kura. Na maneno ya 2022 ndio watu walipigia Ruto kura hapa, si ndio? Kura ya 2027 hiyo tutaongelelea wakati ukifika kwa sababu tulimpatia 2022 tuone kazi ya 2022. Ndio maana mimi nimeongelea maneno ya 2020, maneno ya kazi ambayo wanafanya, maneno ambayo mnafaa muone kwa ground. Lakini sasa ukituambia tu term 2027 na ile tulikupatia 5 term 2022 hakuna kitu tunaona hapa. Hakuna kitu tunaona Meru. Sasa unatuambia tuimbe 2 term kwa nini? Mimi sitafanya hivyo. Hiyo itakuwa ni maneno ya 1 term. Hata mkishinda another by election itakuwa 1 term. Na 2027 niko na uhakika with high voter turnout kila mtu atakuwa sehemu yake, hiyo serikali tutaipeleka nyumbani. Na mimi niko na uhakika. Nabo arimi ba eria kuma mwiri oyo bore Wandia Kibirichia ni bashumerete kulalamika ni
mpangaratano ya kiraba kuga ni wagi bomirandi witi na mbere kuthukanga kwa barabara bakiuga wikia iria thokone kana kirindeire ni gutwika mpanga kiribo nonto bwa barabara kuthukanga ti boda boda tingari ikumba kwithira igitira barabara ne igitenerere ambura na ndiro mbareo ni kiri MC wa Kiberejia wao nwe Jacob Mwirigi guthikira kiriro kiao na kinyamara baithirite bagikurukira ningi kwithira agitigira kurina mirandi ya uthondeki bwa barabara kenda itwika kiguni kirebo bare harimi ba area riboti ya mwende olaibone orira tuthengerete rutharo thionko na arimi babaingi kumenyekana batenda ciari akire ciama bia kureria ende batumaireria rikiri biatho nigu atongeria babore ndere ne bachumiritie na kuria arimi bakaita karabo tumireria rimo ciatho ni otiela ni bakwendia ringi gitumi bakweria rira arimi babenda chenero ri batetha cia kuona ganto igitare mambura no mwanka iria ritauke kenda twina ario mamburene lakini tukwenkari njinya arimi betu ona ri tukendia iria nyabo bachiumie kunyweria tukwenda bethro bena health living standards tugatho kwe murimi eria embere ki murimi wengo ko itugwenkari njine tuje kinya na ria bakunyweria no bagija ume na kinya afya yao yongwa kinya twiri kenda bomba kugitenya na ndi tukuromba ibatwire ng'ombe muno iria reo no ria kwendia na rio tigara nonto bareka kunyiria ng'ombe iria no banywire na bakaga mbeca ari mui gitara thigunku itugita iria muno rire kwijandire nonto ba mambura yale nture na naja ibukumenya bwe na ntano cha bieje na igita riri ikwithairwa kwina itwa igita riri gitweka nonto ba mambura yale twina jo nturene lakini kawaida nonto njo utumbo tiga manto nturene unenkanire iria ryo ndendiri kwa igita riu kari ikena ina makidogo Nkulukini bakutariria bura bethirite bari na kinyamara ke kuthurania eria kiri arimi bakiwangarira bari na yonjaro ya batetheria kuoyeria kaita kareo na nikenda gutiela arimi ni bocoka ngwine cio ria itwethirite twina thina muno yo kamateria turatumaira bonda ringi katukutuku gageta gekujaira na njirene na ndi tukugita rori eri reta na bikibiki na kinya bonda na ndi tukomba gutumira rori nikenda tukomba kuthurania eria kinya ni baba karanjene bacherero na bange bakagirirwo eria utuku kenda tumba kuthurania eria rionde tukuthugania tukomba kumbalance mantu jau na murimi wonde akagwirwe ko arimi ngari yawe aja na itugwitikia bakamira bojuria eria ibakameria na ndi bongere bemenya ikama bya gukamateria birio turara challenge nene muno ya gukamaterwa eria lakini tukuona na ndi murigo juju gatunyanyira na ngarama iria turatumaira nyingi kiri bikibiki tukuona tukagita cost yu na twagita cost no undire nayo kuona faida na tumbe kuthithia bunge na bunge bakirike ni barombete MCA wa Kiberejia Jacob Mwirigi otiela no bathithirie barabara na nikenda bakethira bena mitaratara ya kuoyeria ere batere barabara chietu itiona ara chi ngirori chietira kwa nkuromba wa MCA atuthithirie barabara kenda arimi bomba kujukirwa eria to the doorsteps nonto without kujukirwa eria ara kwe bomba gwikeria utengo wetomba kuthirwa twenayo Ripotera Mero TV kuma Kiberejia bore mbeta wa mwende walaiboni okumenyekana ya Maria Kangai kuma mwireo jwa Tharaka na shumiritie kuromba atongeria ningi antuba wendi bubwega gushumiria ko mugwata mbaru kumutetheria gukiria kioto kia nabawe bara batwire na mawathe na kira kuga ni bethite bakinyamara kwa gitarira yawe ati kumba kwithira akibatungatira bura kubati kwithira agibatungatira nandi na oritie nyatongeria hamu kwithira thi ndoria shegecia sake ndi kwithira nya bagitamburukia njara ningi kumutetheria na gutetheria ana babawe bo batwire na mawathe riboti ya Dagara wegona kamwe kurujo ndamojire nkondi thokoni na mwana wake ndaya ndathukia ndamoigaga ndamutemera tutuge ndamuruthira kanyomba akubo kuona kanisa kaka gekurubabu baya bagura mabati bamutugiria ende nyo no igagwa ndena thina mono nontu antao batiunaga nko baitaga ruye umwaka ajwa nwanganga kamata mwana gwena mianka fote munde bakurara na gina nyombe emwe na imata maturetitwe parumetwe ikabuga
bantu aguno na kabugatika aegwechaga yo aombirwe akario gumagoro matirinya na mwana wake mwene bonde baombirwe batarinya turekuru bakuru tio goto diana turaigwa tukwana tuwete ituragi tuthiana tu na tuyete kwa momemba wetu na itio turunga mano abo kubia kure bia kana bia kwigweka ende onende tukwita kathetiaga wo akanyamuka akethwa akari kuko akamuteithia muthenya we mutheki ya kona bungiru wakira turumagwa na betu iketugauranaga nanwe tukamuretera bena mwana gwake mucoka ikaingo bomba gutethekanagia kuria ndatunga kamuga gatwara takuromba ndamutira ona kaba abanta arankumiani kamutumira kabogeka tio ana tukona antu bena inya bomba no kumugurira bantu utura nuntu wanoyo wanwatie uturo bunene naige itwekiao ya kumurumia bantu aga omu muchoira bantu akumama atiena kinyabia kwigwika tegana gerua kiao na baringithia ngai baiye kiugo kia ngai ito tukubwereka ana banga yanto bonde ibaye betege kanga mwekurojo kudu abantu akukara wengo atakwiro narumitwe torana nkoro mbega kurumania tibura we nakyo kingi turumana giburatu nkoro chetu china wendi bwa kwendera orongi amande kumatwera itwende babangi batwebendete mbure kagura na ruo kana kinyete na ruo bae mama bakario ugu Batakano ya siasa ni titina mbere gochacha ni siasa sia one term na two term inyakathetu ne kamero naria mubunge wa Kishikombunge kia Tigania East Mpuru Abori ashumiritie kutharikira kumenyera manyiri konania kurega ngwaniro kwawe nikira kuga ni siasa itina koguni cia murengo jwa upinzani cia one term na guti kia bata kia maugaruku bakwithira baki onania kwithira bakingiria a Kenya ini orera itite na mbere koringira ndebe thirikari ya Rais William Ruto na Professor Kithure Kindiki. Ripoti ya Adams Muturia wa Thirinja. Bunge weshikumbunge Tigania East Mpuru Abori nuno patilinda wakiama keno peu na itumirite bono na kumba kwithia kimenero uterogana na thirikari akiwa kene ikundi kitena mwerekera na kitukumia araba kwenda ndhe Kenya omba kwithire gita. Hii serikali ya William Ruto ni serikali ya kuunganisha kila mtu. Hii serikali ya William Ruto ni serikali tamu na serikali ya ukweli. Wale walikuwa wanapiga ndebe hapa mdomo kutukana watu. Njuzi walipitia hapa wakaya Nkobo wakapiga watu. Wakaya hapa kwetu Novi Menti wakapiga watu. Wakaya Mekindori wakanitukana tukapigana 2 hours. Onde general. Ndio mamaro roho my friend. Tulipigana masaa mawili. Wakaenda game the same. Lakini Kithure Kindiki alipokuja wakina William Ruto walipitia hapa barabara bypass wakawacha. Affordable houses wakawacha. Houses wakawacha. Wakaya Mekindori barabara ya Kunati ya Thin Road inaweka lami. Affordable houses inajengwa. Houses inajengwa. Wote wanto loi. Soko ya Mekindori 320 billion inajengwa. Halo mbele bua nganham. Kwendo akeu? Kwendo akeu? Ote ntu yakeu, ote ntu kenge kile akili yeu. Iokera ikasongo. Okera i one time. Ate ali manto wa barabara, ate ali manto wa hospitali, ate ali manto wa koromoni, ate ali manto wa stima, ate ali ana beto bakande kwatea, ana beto bakaliatea. CHP ataro ali manto wa CHP. Imagatema. Kurego gachagwa kama manto wa CHP. Ya kabo botani Mpuru Abori nombete kwithira kithukira bonene wari waziri wa Mithika Linturi akiwa kaitene gake waziri utonto mbere kwithira gitethia kariba kaunti ya Meru na Kenya yonthe bayirao bakaruto Ruto abangwe ya tulacha ministers bachoka ke ministeria ba mekinyanga ba mioria barda mga fertilizer ina maya Meru ina maya Ntiri bachoka barathukia nthe yonthe bara muthukia watweka owe otekio kuomba owe kila mana kando wengine wachukue uongozi no ntombi
kinyoko rwakio kia mwana utua Barika 2032 mheshimiwa wetu Profesa Kithure Kindiki no ateo tumejokia no ai rais so ni andiriria au mbugengo chokeria nkatho antu betu no tubagwitikiria bacho tukareni thirikari-ini na for example ndona ni ruo tuku utuku that bacho renjoni eji tutugakara ndene thirika na example ingi kana kiuria kira kiroragua no munene kana no mutongeri wa Mount Kenya no tukiuria kiu kiroragua muno turagwite kiuria kiu kigachokua na ari Embu igoro na kiuria kiu kiragirekirio chokua na kila muntu naramenyere ati mutongeria wetu wa Mount Kenya utonge ni Profesa Kithure Kindiki Thia Burumporo wa Boria mwana bunge bangi bombete kwithera bechite bageta na mbere kumba kwitheka ri Profesa Kithure Kindiki amona risu ile Ruto kenda gutira Kithure Kindiki komba kwithera kyo giteke rais mwaka 2032 na batu twenjesi wa Kithure Kindiki tutetekeria anabetu ba mero barumwa ne muntu ndo wagogiao kyawe ndo bwera Kithure Kindiki mutadaraka na mudaraka mutiana mwimenti igendoke twagawe ndisio omwe la muwa akora muwa muno otu adoloi lakini wale mtu kumanyere akata mtu ayembera amoni ate mmero te mtu mana na wale tele mwako ndi 6 baba na uongozi pande goro mweko miaka 15 kwa tuaria batwe eya kebaki kumanitini nje tu tukuyanwe mama tu ayo kedirikari miaka 10 tuaria batwe tuaria achoka eya mtu to urgenyanta miaka 10 tomo sapoti miaka 10 turaria turatigare nore ninjaga muno tasali ajoki eya mtoto kachagwa miaka gana atwa enore ninjaga ngoro makiria ino ingishombe sisi tunasema kwamba hatuna vita na Wakikuyu ni mandugu zetu, ni madada zetu na ni masemeji, lakini tunasema kwamba kwa sababu mmero amesikilia tajua ya kwamba William Samoei Ruto akipata hiyo kiti mwaka 2027 2032 atakakuwa rais wa nchi yetu ya Kenya ni Mmeru Profesa Kithure. Kiripoti na Meru TV kumatiani betanda msimuturia wa Dhirinja. Kiremethea nteto ni tuithirite tugikunenkeria rogonoro mwanya inya ya ikundi nterecia Bore na aria mandikwe nteto kuma Bore mwende olaiboni aithirite agitegera mantu yegie uthondeki bwa ikundi mathina ikundi bithirite bigikurukira indi kirigicuci kia bithatu aria araniria na mutaalamu wegie mantu ya wonjorithia Faith Wairimo ura withirite ugishughulika na kuitania na ikundi B na inya kubia registration kana gubia ndikithia bakiaraniria obisine na theta gitariria mitaratara yegie wandikaniria bwa ikundi na njira ya uthondeki bwa ikundi njujebi binge bira bithete bigikoroka na wite na mbere nya kubia mukira gukirukira mitandao yetu ya kinadi Facebook @Meru TV Kenya na nya YouTube video @Meru TV Kenya inde kindoto uthikire gicunjiki kia bithatu Kiri gicunji kia tuke bithatu kia muthia kia ronoro mwanyenya ya ikundi Bore ni tuwatanirite na Faith Wairimo nora ni mumenyeri na mwandikithia wa ikundi bia mwingi Bore ria iyikenera Gichomba Sub County Social Development Officer. Faith na gutaririo ra ikundi bikari gicigo mbunge kia Bore ona kinya mutaratara yo kwandikithia ikundi amona into biria biendekana ni kenda ikundi otonya maukune ya thirikari. Majina yangu ni Faith Wairimo, Sub County Social Development Officer Bore West. Ofisi yetu ya social development, kazi yetu ni mingi. Huwa tuna register vikundi na tunazipatia certificate, na pia tuko na kazi zingine kama za Inua Jamii project, ile cash transfer ambayo inapatia the elderly na persons with disability pesa kila mwezi. We register groups when they apply for registration. Tunawapatia certificate, na what is required of them is to have a minimum of 10 members, to have a group constitution, na pia they apply for the registration. Wakikuja tunawapatia registration certificate within 14 days without being registered. Even if they have a group and they are not registered, it is not recognized as a group.
And for them to access any service, they have to get a registration certificate. Now, for those who are registered also, I want also to advise them that what guides them is their group constitution. Now, also when we register them, they are under a Community Group Registration Act number 30 of 2022. They have to comply with that act. Na nonto ikundi kathomba bitomba weta na mbere bora biambiririe Faith na kwariria mathina kathomba yaraya withashe ikundi bore oke abotongeria winyange bointo bia ikundi ona kinyando gati atene ka memba na tongeria. Zile ambazo zimefail ni kwa sababu ya poor management, because the leaders are not able to manage the groups. Now the reason why they have poor management is because of lack of knowledge, lack of information, where they don't allow our office or invite our office to go and train them. Some of them wanakaa kado, they don't want to engage our office. Na pia also accountability. Most groups hawana hiyo accountability. Some of them also have invested interest. So they manage the funds very poorly, and this leads to group conflict. So wakati unafika wa uchaguzi, hawataki uchaguzi ufanyike kwa sababu wanataka kukalia zile viti. So kunakuwa na conflict between the leaders and the members. So hiyo ndio imekuwa challenge kubwa kwa vikundi. Na kiregeria rio BCA kuthiria mathina ya Faith ariwa buonka ke kundi kiandikithetwe ni bathiata iratongeria baraba kuremera obicine ona kinya kuthiria andu amwe na kuthiatira baraba remete na marando ya ikundi bakarea. Ni wawe wakihusisha ofisi yetu, kwa sababu pia ofisi yetu inawasaidia kuensure ya kwamba their group constitution imefuatiliwa kulingana na vile walikubaliana ya kwamba the tenure of office is either 1 year, 2 years. So ikifika wanahusisha ofisi, nayo ofisi na ensure ya kwamba hiyo mambo imefuatiliwa. Pia wameongea kuhusu mambo ya balance sheet, pia tuna ensure ya kwamba imefanyika na members wameonyeshwa how their funds zimekuwa for the whole year. So hiyo ndio kitu ambayo inahitajika, na hiyo ndio kitu ambayo itasaidia vikundi kuweza kuendelea. Sisi kama ofisi tunasaidia in conflict resolution. Now that is when it has been reported to our office, because those who have conflict na hawakuji kwetu hatuwezi kujua, and conflict can come from any side. Inaweza toka kwa leaders waki conflict with the members, inaweza toka kwa members waki conflict with other members, inaweza toka kwa even the group itself wakiwa na conflict na some members. But those who have reported, wale wameweza kuripoti kwa ofisi yetu, tumeweza kuintervene, tumeweza kuwasaidia na tumeweza kutatua. Kuna wengine ambao pia wengine ni members ambao wamedefault kwa sababu these groups zinakuanga na table banking, wengine wameweza kudefault. So wakati wana report kwetu tuna intervene na wale members wanaweza kulipa those ile loan ambao walikuwa wamepewa. Wakati wako na any disagreement or differences in the group, let them report to our office. We are ready to help. We are there for them. Na nonto antobele batomba wetana mwito yomo baterekenie nyuma ya kuthiria mathina ya ikundi bikawatanira na wetana mwito yomwe mwende wa Leiboni gichunchi kia muthia kia ronoro mwanya. Ni riboti kendera itumilikilia rato kumanganitia kiri metha ya Meru TV bita wa kabwe mutharimi ngusheri ngatho mwanya ni bwega nonto bwitana mbere kurumirira ugitania batu kinya nonto bwotuthura amu na gutwethia nyomba nteto iri na urongekia na uma nyomba nteto tongeretie katetu ne ka Meru kuma kireni kiri we na kimoni moni. Thank you very much. Inkwendera weekend njega.